Kidukhat seng samla kah nyautrap National Awakening Movement haka khat santrik yayong haka jingalam jong uba Thomas Pasa Working President Central Executive Committee kilalet yakendo ya upawan deep Deputy Director Negrims hadian bakilayo jingtip badon we kontraktor bamdei reulum ubalayo bantrei ban kata haka ni ke hospital. Uba Thomas Pasa hadian balaya kendo ya Deputy Director ulaya thu hakilat patai khubor ya kajing tmu baka kun hun jong u kalong ban persha ya kajing tmu jong kani ke hospital ban wengkam ni ki briu ka jela ki batrei hakani ke hospital bat ban ai kontrak sha ubriu bam de riulum ubam dan ki kot kisla ki babiang. Uba Thomas Pasa syamla pensyai nakaliang u Deputy Director ula kubur ban le kumno ya kani ka jing ujor jong ka HNAM. Nah, mentak sini wani kendo mami yang Deputy Director jong kani ka Negrim. Dawa pelong ni bawa kendo pada iba hadal kerja jengkip ujung ni. Ba kadang nunggu ikut kontrak kang ni. Apa dia buat ini laundry kontrak. Uyo tahu barjela musingan ya. Uyo ini kontrak. Hem kat trade license. Bat kadang nunggu jeng ni bukan ban be no iwat kasih atau lupa. Ini nak kalian ujung ni irawan ujur ini so Deputy Director. Bat ngilada ong ni ba claim kat trade license. Satu ka ai kat license satu sao. Omla ban ai kontrak ya kini dekat. Kena kalian jauh Deputy Director ula ong ada wanra ai kat trade license kapok kapor abu di ka arbanai. Nomor ba abo uyo ya kini kontrak. Ketika kamram jong ni ukar pada bandek si konsel ban pan kat trade license. Balau uyo trade license wahab wan samit hang ni. Kena kalian jongi daka basyai bang keren bat ngan sa haru ka jemput CM do PDC. Kau ni baketeng singgahan ya. Uban sawan pa ni kata trade license po PDC de dei ban ai. Dei ban ai dalai rut nama lada ai. Kan pau baka district council ka penken ya ka trading my non tribal regulation hak na sa pusat. Kena da district council ka penken ya ka ain ba kai ka ban tengah kam don jimut ikini ki gure bakin dan apa district council lu. Nah kalian ka jongin bot dia ni kan ya. Bat uni ubar jela udi bendu ikini kontrak bat kidang bon kasih ki betre ni kam ai kin yo maki bat kabar pada. Minum sya ban wen ya ki kasih ki la tri lupa hak ni ka kam. Ba ka jing kekat pun majik bojongi umut ban be no kasih ban tep de taki ikhar. Ini kalau ka ba mihap hari rajong ka do kasih yo balau lu cai. Ni kena kalian ka jongi ngilau dar taru bangin bot dia ni kan ya. Wala dang ilap. Ba nak kalian ka negrum du kadang ka jingle sikliang khamat. Kadang ka jipun kenya ki kendon jo ka ai. Ngin sa shimi ki senjang bodon kam. Bala dang ilap. Ba ka KJDC ka ai ka trade license. Ka try ngin hab lek ban khang no ka trade department of ka KJDC. Dan jingmut ra bahkan pilih kan ka trade department. Te ngin ap community yang ka bahai bat kumang ong man ngin sa pha ya ka jing tip so CM jo ka KJDC halo kan ni. Yang jongi ngin sa pentip si bak penyai CM jo KJDC bat ngin kerpat ya CM ba mardor hi in phano ka sithi na po ka district council siapa Deputy Director admin jo Negrem bantu saya kedar ba uta ubri ubakerteng singgahnya nginum la ban ai trade license dari leru na markat kun ka kendon ain juga trading man non travel kan kat kendai sepasan busau kepara ke lai lada la dan kasih nimla ban ai trade license di dekar dai ban pentip support ka Negrem nang ba nginum don kam ban pensat ai kai arbnai ban up ya kata trade license juta dekar mardor ke Negrem kan cancel lo ka kontrak ka jong ban ai kin yo kasih ban ai kin tei di kasih nak kopi langsung ni kan. Minta ya kan ke situ minta kok sport ka District Council minta kopi langsung ni rutang bakin tim ka bakam pungsan kalau bak KJDC kadi ban kok sya Negrem ban ong sai kedar ba hak boy dei kontrak balayo atau buriu potensinya kan Council kan numla ban ai ya kan trade license sunu buriu kat kumi kendon ain juga trading man non tribal 1954 kasai kedar kai sekarang mana nang ni dapat Negrem ru kin ong ba umyo ya kata ka trade license ka ba mi cancel no ya ni kontrak angin ain si kasih ya kata apa ni kawan kawan syai pakai